twumvise umugani twumva iki? Umugani icyambere twokumva impanuro, icya kabiri twokumva ukurera, icya gatatu twokumva bavuze umugani twokumva ikiyaga, kubera ukuri ngo gushira mu kuyaga mu migani baravugamo ukuri kose, kubera murumva ko bakunda no kuvuga ati kiyaza guca umugani umwana asinziriye. Murya mugani nyene haba hari n'ukuri kubuzima busanzwe n'ubuzima buteza imbere umuntu, cyo gituma cyazira no kumuntu rero avuga umugani umwana asinziriye. None ko watubariye yuko duteguriye n'umugani, turumvise ibyo tugire tuje isiguro zabyo ndetse n'ibizira, rero ja kumuri kugira ngo tuyagire umugani waduteguriye. Murakoze. Hanyuma umugani w'uno munsi ni umugani uvuga inkuba n'igikere. Umunsi umwe inkuba yaritoye iza ku isi gutembera, ikisanga igikere nacyo kifitiye ikigega cy'uburo. Nuko ya nkuba isaba cya gikere iti nashaka ungurize. Cya gikere nacyo kiti nanjye burya nishakira inyama. Inkuba nayo iti nta kibazo nzoyikuzanira. Ariko cya gikere giti none je nta urabona katamagara nifitiye yo kuguma nza gukwishyuza. Ariko ya nkuba isezerana icyo gikere ko izogisamba muhira itazokigera kiruha. Nuko ya cya gikere birenganije na ya nkuba biravuganye birarifumbitse mbere ishyira mu ngiro. Nuko ya cya gikere kibwira inkuba kiti reka rero bakuzimane nanjye naho simbiye ngiye kuramutsa umugenzi. Ariko cya gikere cyace kijya muri cya kigega cy'uburo kigaramayo. Nuko ya nkuba barayigaburiye irahaga, hageze kigenda ikikana cya kigega iragitwara. Aha ishitse muhira ishitangura kwigamba ivuga iti ndatwaye iby'impera. Yongera ibya n'umugore we ati wa mugo burya nazanye iby'impera ngaha. Umugore nawe ati burya ivyo bintu vyoshoka gute ko ibi vyose wazanye bari ivy'impera. Ariko ako gakere kari gasanzwe kirimo ivyo bintu. Nuko ya nkuba ibwira umugore wayo iti nahuye n'akagabo kagenda karataragurika, ndakabwira ko nshaka nishakira uburo, kaca kampa ibintu ariko twemezanya ko nzoga inyama, ariko ndazi kungene kangana no kungene kagenda ntikazobwira gashikino. Nuko bariryamira, cya gikere gihengereye mu nkoko ya mbere kiraramutsa kiti abo kwa nkuba mwaramutse. Ya nkuba nayo igwa mu mazi ibwira umugore ati kagagabo kashitse. Nuko iragenda ihitanye inka ikuye mu z'abarundi iragakubitiye. Kagakire nako gati mutama murazi ko twabonye ko atamagara nifiti iyo inyama uzoyishikana no muhira, mbere uzoce undana n'udutu twino utushira hajya mwiherero. Nuko ya nkuba irafashe iragiye itwaye vya bintu nkuko byavuganye na ya gikere. Ariko imbere yuko genda kagakere kabanje kuja muri twa dutu cyabwira ko cyasaba inkuba ko itekera, maze kikajamo hagati gahingira mu joro. Rero kagenda kikubitamo. Ya nkuba igize ngo iratashe itwaye vya bintu nkuko byavuganye, ishikana mu rugo kwa gikere iti gira mwamutsa ko kwa gikere. Kagakere nako kati naganze. Wa mugabo aratangara yibaza ko katoshoboye kumutangayo. Nuko vya bintu arabisubiza. Kagakere nako kati reka bakugaburire bagucumbire ubutsima hama ujye uhage ureze wigiye. Ya nkuba nayo aha ihaze irasezera iti nagasaka. Ishitse itereye ku irembo ikihura n'inkona hamwe n'inzovu, ibwira iti mwabagabo muzogize abandi, ariko ivyarukerizo byo biragoye. Najewe ndi inkuba ariko byananiye. Burya ubwenge rero ntigengwa, sije ntwahera hohahera
iyo nkuba yari yigize inyabwenge cyane, isanga igikere nacyo aho yabuteka cyari munsi y'urujo. Murakoze.